السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو البش؟ هو إنسان يعني نزاع إن شاء الله كيف هو cuma cuma كثير والله حرب وهذا الأمر والله يقول يعني قالك ايه الموضع هذا موضع للنسوان قالك مثلا لازم يقطعونه مثلا يحط عظم ان شاء الله أم سوري أمرون شتيل قزلت بزاتا أم بدو حزار وحشده مهاشش أم ترافيق قزابو أم بينج عمليات كري سي شار حب سي عمليات الميرديني ودو حب الديار بكر فاقولته وام في حال الحمد لله شكرا يعني زاروك شار حبو ام وجاوان اي والله ام بري ام سواق دكن يشي انشاءات الحمد لله انها بخدي تشيك يعني سر خدي عز وجل يعني سادة جاء افيا اي قزلاي مع شيء ذات القشي سوري اي هلال الاحمر افيا يعني سادة جل اي زاروك يعني 2 مليار وبين 6 ايرو بيسترو ام يعني ديسا فكري يعني حالمي يعني تشاوا ام فنكسيون كتيب جيمي ام تشول قزلته بالفيدر الخستي دبي قرك عمليات والش حياه جفرا دبي سبي قرك عمليات كان ام تشو جمع ارتبادي دبي هرب بسكن انها ديسا ام تشول الجهام بول دبي قرك عمليات عاجل جبو ابيا جي ام فنكسيون دبي قرك اميجيك وديسا هستي نه ازي تشيك ايه هم عمليات بهاي دبي سيسدو وبينجي شار 6 مليار انصون سيسدو سي والله انا قدرتهم دكتوري الجهامبول دبي يعني ام قرنتي ازبتدم وقتها جي ام فينكسون جي هستي يعني ايه تعبان يعني دبي افيا وقتها مثلا جيك وهستي نه ام تشيك يعني حالته ودروماته يعني باشبو إيه بلكي اف دكتوراه دولت yani inşallah çekir. Bizim şu anda ziyaretine geldiğimiz Suriyeli bir ailedir. Gencimiz aslında inşaatlarda çalışıyordu. Bir motor kazasından sonra ayağını feci bir şekilde zarar gördü ayağı. Uzun bir tedaviden sonra iyileşti aslında. İşine tekrar başladı. Bir süre çalıştıktan sonra ayağında tekrar ağrılar başladı. Hastaneye gitti. Enfeksiyon kaptığını söylediler. Şu an bir 15 gün civarındadır, evdedir, iş de yapamıyor. Biraz iyileşmiş ancak daha tam düzelmemiş. Bu iyileşirse de bu rahatsızlığı ayağındaki platinler artık tekrar aynı işinde devam edebilecek mi, edemeyecek mi onu bilmiyoruz. İnşallah sağlam iyileşir, işine tekrar başlayabilir inşallah. Biz ara ara bunlara yardım da ediyoruz. Maddi durumlar düşüktür. Çocukları da var. Evleri de böyle yani herkesin giremeyeceği tipte bir evdir. Kendi imkanlarıyla karşılamış. 5 tane ameliyat geçirmiş. Şu anda biraz iyidir ama yani şu anda ayağına basıp iş yapamıyor şu an. Ama düzelmiş ilk baştaki şeye göre. İnşallah iyileşir. Hayırseverlerin katkısını bekliyoruz. Biz bu tip aileler var bizde. Çok yardım ettiğimiz bu tip aileler çoktur. Bize geldikçe biz de bunlara yardımda bulunacağız inşallah.